Ko tae mai tātou i tēnei ata, ki te whakanui a Merepaia King, ka piki tūranga hei kai whakawā, o te rā koia hoki te Māori tuatahi, ka eke ki roto i te tūranga ngā kai whakawā ahu mahi. He uri no mātou no Ngāti Māhanga, ko tae mai hoki te hapu, me te iwi ki te whakanui iaia, ko tae mai ngā māngai o te kingitanga, o te whare o Kingi Tūheitia, o te rā ko tae mai te tūmuaki o te kingitanga. Proud because she is the first Māori to be appointed a judge to the employment court, and I'm eternal proud because he wahine Māori. Surprise, I felt humbled and honoured, trepidation. It is a heavy responsibility. I know that I've got expectations not only from the profession but from our whānau. E Merepaia, ko whakahihi pai tō iwi i a koe. I roto i taku kōrero ko te hua tau i whakamahia ko te waka haurua, ko tētahi hau o tētahi hiwi o te waka ko ngā tangata whenua, ko tētahi hiwi o te waka ko ngā tangata tiriti. I tēnei rā i kite ai te kō tuituitanga o ngā māngai a Kingi Tiare me ngā māngai o Kingi Tūheitia i tēnei ata. Te haere ngātahi o tēnei waka haurua, hei oranga mō ngā hāpori Māori, hei oranga hoki mō ngā tangata puta noa i a Aotearoa. So the court is set up to serve all employers and all employees across the broad spectrum of the country. Well, there are a lot of issues in terms of the labour market and employment relations that I think that she's going to bring diversity of perspective, particularly around te ao Māori, but also the challenges that our wahine face in the workforce. As a practitioner, it is the one area of law where you get to deal with people about issues that are important to them in their whānau, and to make a difference. I really enjoy working with people. I think for me it's all about the leadership roles that are open to us all, and what we need to do is to put ourselves forward into those opportunities. In my speech I spoke about the importance of justice being served and the judiciary being diverse and representative of New Zealand, so I do think it's important from that respect. I do think, I hope that I bring with me my experiences, my Māoritanga, my background with me to the bench, and that this will assist me and the people that I serve on the bench.